Hello guys, welcome back to my channel. Kohile chi channel subscribe nai lo hon. Subscribe in a ball divin ikiti movie. Iti tabang Korean movie alo le movie dang explain imujing diu hi. My Love from the Star episode 10 to 11 explain anapan tau hiti. Episode 10 hong kipa na hin chengin hai hal amu na chu ahong kimu musape ni nahi. Aman jong kara accident atu a domizonin ahong hu do chu ahin gel do in pulang achun liuhin domizon ko machun nang koi ni ham atile domizon in ipi atin ada la agole lievin akhunin atuin tranga pa cheng hu do chu nang hi nahi atile domizon in ipithu na sei ham atin hinla liu chun na limjong ka koje atikinin ahin domizon in michum lim keito kilo khat hinti aban hi chithu ahin nesu boi kit tahin atin adalatan insung agalu le cheng chu ngui chi nin anadingin amanjong ipithu hitam atile cheng chun angol ni hi sa ham hichizana ayung hu do chu nang ni hi atile domizonin nangol akipan kitai ati pi in hi domizon hi achina ding anai pha na cheng hi kihet sa ta lo ding ati hi aji chu achi nung ting again thei ding chu agel thei lo hi gari headlight hai hal jong chu chengin avet sa in hinla domizonin nanga ribo hitabang headlight chu kitu ni sa ham ati pi in hichizo chun chengin jong ahi le nakhut nei vet sa in ipin aat hetangi atikinin domizon khut chu avetan ahinla anadam seltan hichizo hin liu chu to ahung po do hlontan hi chengjong aniaw gulnu koma agachi kitan hichi agulnu hin kenjong lungsit khat kaneji ahin la ama chu alim intabang hitam kahai tan ahin tuni chanin kalungsungin acham jingi atin hichi zo hin leu upa le asu pa chu ahong kimun leu upa chun leaf dang umam tin asu pa chu anadongin hinla aman adang umpu etin hiji chun upa chun 24 floor pat kakimu tu hlon hin itidana first floor keisa nga hlungma sakit thei ham ole doi thim ham atin anui anazal in hi chizo hin domizon teni gol cha hong kimun agol panjong thilzo si upa bol hi thu hi ipidia chang na sei pi lo ham atitan hinla aman hersa angai pui hele boinat sang ding chule agol pa to jong ki khen hlon ding a hin hichi chu ka gel thei pui atin hichi zo hin police hon jong yura thi chungchang hi ha khulin ain khulun hi hichi zo hin upa hin domizon chingdingin asu pa chu asei pi tan hi nikhat hi leuzong a upa ruma chun aga chi tan hichi a hin kol ahung bip sevin aman jong aga la le numei khanin upa lungsi nin nei hu do en ahin tin upa ahung bip sevin upan jong ipidia phalna beza ka fon na tham ham aban ka fon tham ki tahi in atin hichizo hin domizon in detective pa chu akulin kimu tu pi a thilkhat pi din anakovin hinla detective pa chu anglun hlun na hin me het lo hon avonang de un anada hla tawin hinla coffee shop machun domizon chun ananga nga jingin phat chom khat zo hin detective pa kisu kha chu domizon in ain hetan aman jong apet pe nin upa chu ahin deltan mun khat na hin upa chun gari chu ananga tan hiche chun upa chun domizon chu thading atin pistola akable domizon chu amang tan le upa jong chu alung dong walin avet vet pe hin a comment ahung ding kinin aman jong ke hi iti he jong le neitha thelo ding hi atin episode 10 akichai tan episode 11 ahitan upa jong aga kheile domizon chu amukit tapon chomkhat jovin amasang langa panin ahung kinin aman jong thatla nei tha theipon ipin bol diham atin hi chengjong domizon room sunga chun aga chi in hichi hin mi phalo khat ana umin chengin ahet phanin fona mi to ki hodanin umin ahung jam do in domizon chu kul bolin hojan ham gang chelin hungin na enin mi o mi atile apet pe nin domizon jong chu chengko na chun ahung ding pai jeng tan domizonin chengko ma chun na phat phat hinam tia adole aman jong hengi atin
iti tua ki kyo bema in nongrun pai jeng ham atin hinla domizon chu hu halloween tan ajing ka ahin chiangin zan tha a chu inati ham atile imacha katipui atin karuma kachi ditai atile chiangin nangin hiti chan ne ki thu pi a kenjong ka ki thu pi nu mahi atin ahinla domizonin ken koimacha ki thu pi na kangai chapui keiding gel hi in nangding ki gelin atin ada hata nahi nikhat hi simi hi domizon to kimutu din ahungin hichi ahin chiangin domizon ko na pat chun akheu lon chu zate di tin iti ngai wangin aza thei momong pun hi amazong alung adong hle in ken la amani kyo na changkhat cha jong kaza thei pun phat masalanga karum sunga la ka sa chu itidana dobizonin aza thei ham tin alung adong hle in hichi ni hin domizonin simi ko machun na u thargo chu koi hi kahin hol do tho di hi atin agi khen hlontan nikhat hi leute hon office staff meeting boldi tivin hinla mi khat hi tuni meeting diu managing director pan kadam poi bolda tawte ahung ti sa in hichi chu leu chu alung adong hle in hiji chun amazong director paru machun achi tan hi hichi zo hin domizon le cheng hi mun khat na hin ahung hlonin hichi hin domizonin cheng ko machun nei thu do ho chu ne nom ji a nong ham atile chengin jong ai pui nang to pha chom khat be num ta len khom ding kanu mehi atitan ahin hichi ahin domizon chun ven kin nang ka dei pui ati pi tan hi ahin la alungin cheng tai lo koima pun hichi ahin chengin ami na mi hli long chu pum chun nei dei lo le ipidia nei hung ki thu pi ji ham atile domizonin jong mihim ka hi ji ahin la nangin ka ki thu pi ji ho chu ahilo langin nakila kha tai ahin ti chu chengdin ahin lo abe hil tan anu gui bing di in kengin inlang chu ahin zon tan hinla wang phat ta in lampi in levin ahin tu khan agari in ahin pu in hichi chun levin in chi in lang fonjong bolta hi in aman jong namu nom pui ati le chengin kenjong kamu nom ta pui nang kanano pi lo chu ka ki si e ahin ti le leu lungsung chu ki pa nan hen lo dim ta nahi pha chom kha jo hin domizon ko machun agul pa chu ahongin hichi hin domizonin itin gelem ilung si khat lungthim kisuna hi kenjong hitabang chu kabole atin ke hi hichi lesi na hi umsot thei ka hi tapoi umding ti te leng kathi ding a hi tin agul pa ko machun ana seitan hi nikhar hi leojong au paro machun aga ki mai le ai kar khat ahin mai do in domizon to say cheng khu na u pa khu na konin hu do in ati le ipithu ham tin anadong in hinla domizon chun aphat hong thun ting hetana te anati pi chu ahin gel do in hi nikhar hi simi jong cheng ko machun ahungin leu khu nagu lahin newa pat nananga nga pa ka ko ma tiang ka het di tai na ti hilo ham tun na ko min aumin hinla nangin ne hepui hedo gon ati le chiang chu alung dong le in koi ham koi thu na sei ham atin ahin la hedo di pun mun khat na hin domizon chu lampi a adin pe hong kimun hichi hin memory card chu akhunin ana chojin adin din pe hen kar khat jang pe nin ama lang chu ahin zon jang pe tan athanei na achun kar chu akinga asa agonin hinla athanei na chun anazo ta lo ji in hichi kar chun domizon chu atanin athi bangin lampi achun omden tan hichi pha chun akhuna pat memory card chu mer he lo khanin ahungla do tan hichi hin episode 11 aki chajin aban tiang mel he lo chu koiham domizon in kar sunga to pa avet dan chu ahet mi akinai pi to akilovin ahi hechan hin movie explain ibol now ki chaitan aban hin upload kit ka 7 damsel chi tawin nongse nin like share subscribe sumil pote